براستی دا سری دا سپیروزباهی التوا کارمند کانال 24 کم و از براستی مطابعه کانال 24 بردوام کم کانال که جه خدایا براستی جه دلخوشی همه اروپا ام دائما تماشای کانال 24 کین اخبار توی برنامه توی دی ام همی براستی الوری گلک دلخوشی و هالکفته پیروزباهی کی گرم همی کارمند و کامیروان و پیامنرن کردستان 24 دکم کو بو بورینا 6 سالان سر کاروان کارکی گلکی پیروزه وکو بو پرک دنا برا کو کردن اروپا و کردستان ده کردستان 24 بو جهه باوریا راگاندنا کردی کو افرو ام دبینن بینره کی زور بخواه گیره دایه کاروان کارکی رازگوانه دنگو باسن کو گلکی باش پیش کشتکن پیامنری وان تایبت الاوروپا کو الحمی کار و چالاکیا آماده دبن براستی کردستان 24 رولك باش استیج دماغو دسبیکی حتی که افرو ام گلک ام بردوام تماشا دکن و تشتی تایبت جمعی راستی نوچه درست از پای جوا کسی راستی گلک بری خودم 24 نوچه درست چالکوانه وینا که کارمند وینا راستی چالکوان اروپا و ام بجي وسعتها خوش وهر بردوام بن وتشكي باشا راسي يعني كوكو كنالك كردي جو دمك يعني زيك دسبيكريا وبس جي خو باش ورولك مهم ليستيا ناف كنالي كردي ده channel has been very important for relations. هەبوونی کانالی کوردستان 24 زۆر گرنگە بۆ پەیوەندی نێوان گەلی کورد و گەلی سوید. بەڕای من ئەم کاناڵە زۆر گرنگە بۆ ناوخۆی سوید. چونکە راپۆرت لەبارەی سویدی و کوردەکانەوە دروست دەکەن و بڵاوی دەکەنەوە. هەروەها ئەوە دەردەخات کە پەرلەمانتارە سویدیەکان و حکوومەتی سوید چ کارێک بۆ کوورد دەکەن لە سوید. But also what the Swedish government and parliament are doing for the Kurds.